Pasan ya laya dan mata. Sekelangkong taretan, kakek labi dah beringingko mengarungi dunia con-locon. Setia, bektona kakek istirahat lah. Pasan si bekal dateng ria, engkau terus meningkatkan tang ibadah. Kakek tak bisa ngibengkok semak ke pangeran. Beden karongi bekalakuan si tak rokaruan. Cari nara. Bedah amat cek melesake mat. Mau nekir peker abek raja tuh sedul. Ya mau raja tuh saja pahlaw peker sambil atobat boleh. Iya dul. Kan Setia momen para pasaan engkau terus atobat dah. Lu. Main nggak iklan rock TV ruah gimana? Kapan lah perapasan pas atobat dah. Engkau serius dul. Sampai tang jaket kolek bingko ereng kasih. Apa kayaknya jakit kolek bener tobat mat? Kantang jakit kolek ruah dul. Seperti identik dari seorang mat tinggal. Bingko yang kuya rasanan, dengki ke orang. Bahkan tak segan-segan bingko yang kuya rampas hak ke orang. Tapi kalau aku ben jaket kolek ruah dul. Berarti jakit kolek kaki jimat. Cek saking kegeman, aura negatif. Iya dul. Berarti tidak ya mat. Kakek Setia berbenah diri, mulai dari angkuyan si bagus. Siapa tahu kakek bisa sambil kakek lakukan bagus. Iya dul, kok panu dimat ya, angkuyan si bagus deh. Gampang mat, engkau di ide. Apa ide dul? Mayra, kau berkat sepakat. Mayu. Iya. Dul, apa kok bi kaki ke beneng dina dul? Neng ramat, mana yang telah tahu? Engkau udah pada neng apa mi neng dina? Tak nyari kenangan si salpa dah ya. Ayah aku lihat kebecengan birang ini. Kati lagi yun. Tela, sarong kalebu ni cemol. Le, Setia, sarong kalebu na kala. Malay pada nyaman siya turoy na ng bersen bunado. Kikin ruwa dul, munurang ibaday rongan kuy sarong kecoan mi kaki. Aduh, mung karwa sarong situng jimat. Tak kira pas marogi ka tunyang kalebun namat. Ya bener tak merogi dul. Kempay pa kuwa oreng. Mun matinggal lagi di ngicok sarong. Kan tak gawat sakali. Singicuan sarong ruwa dul. Lakon na ka na acer meleng. Tandi siya karong. Apa ngicok sarong katatangkan. Oh yalla mo na kita anda. Tiyan ko singahala. Pas bila boleh sandi sarong gatang mo bening Setia. Dul, coba ada iya taretan. Ah boleh mat. Mayo. Ternyata beri lu penitang jaket kayak ngecek kelakuan kecuban dul. Tapi kakek. Jangan ada iya mat. Arya sebagai bentuk tang perhatian ke kakek. Jangan kita tandi angkuyan si bagus. Engkau melakin tandi bese. Terus pas siapa sih ngangkuir dul kan sarungan ngetung. Ya kakek mat. Wan kok gampang. Maka sarung mbak coba pakun teti ibadah. Ayo. Kelangkong ya dul. Iya. Boh, tang sarung deh emak kena. Masa kayak ngilang?
Duh lah payah. Cuk sarung leka bisa hilang. King pas apa sih ngalak ha? Lo taruh karuan. Halo. Siap, Bun. Beda di mana dul? Budi Roma, Bun. Kan kau sapu tiwi mau biar ke kabar lo. Tang sarung hilang iba jemuran dul. Siapa sih ngalak dia? Duh, ya paling tengok angin, Bun. Mun karo tengok angin tak ring kekere beben besti. Tak kira jauh. Ya tina cesa kasak kau orang, Bun. Todos. Tidak ada jebah ya. Mai bingko terakhir nak meleh. Melihat emak dul. Ya ke tempat biasa na, Bun. Nang toko Ibnu Hadi sebenarnya ngomben. Oh. Ya mayu dan tuh si Roma bingko. Mai, Bun. Bah, malah temu beda dina kaki dul. Ya mun urusan ngawal kaki Bun kok nang ndak ada. Kan cepat boleh situng sarong. Kok bertandi. Ya tak apa. Keng telah sana tak ada THR-an lho, ada mah. Iya, Bun. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngereng masuk, Pak. Arwa orang aro. Peti ngolok salam ka patung re. May masuk. Ngereng pola udah cocok, Pak. Coba si Berna koneng nih kah? Sini, Kak. Ki. Dia mau dulu. Cocok, Bun. Serius mas? Iya. Kaki dia demen kan beli sarung ki ya. Iya, Bun. Kalah lah mele kok kaya rokai luar ya. Mas, coba, Mas. Coba, sini kah? Sikat, Pak. Sini kah? Sebun temur, Mas. Sini. Hitung-hitung. Ki. Enggak. Sini kah, Mas? Sikat, Mas. Sini kah nih? Tengah nih. Ki. Sini, Kak. Wah, karo sarung kok teleko. Tak gelem nemu saya cocok. Nemu dul. Nemu, Bun. Kan tadi sedeng. Apa tak sedeng dek remai kok.
kemana gua? Priye bun, lor ke. Jadi mah beda sarong seken dul. Pak lah sarong lor ke kape. Mau nyari seken kaki cak mulai sarong. Mulai selebar boy pendek beda karet dong. Lari apa mas? Nika kan di dempian. Kan mah ke doang. Nika di dempian. Kenapa sudah aja mas? Langsung udah kasir pak. Nika nih. Pagi. Keren. Nika lah. Nikahi. Oke. Pola nambah busana muslim nih kak. Baru. Nika terbaru. Eki. Kipon nika. Tak sekalian kocak jelang. Kipon. Sarang kocak celang sekalian. Mak lepa salen dari atas sampai ke bawah. Eki. Ampun ki. Oke. Dul, Amat, dari di mana? dari open. Kok, mi pas cek ceun, bosan apa? Mulai sarong nang Ibnu Hadi. Iya, kapan apa dan cek ke tak cek kendul. Kan ini ngucap tadi pese kan kok. Bening kok si melemat. Kim lagi kelebu na. Sebelum mangkok sekelangkong kaki mat. Bergede kakek, engkau miliki sarung bi kelebu na. Biasa kan langkong kang kok kaki dul. Cek ring kelebu nih si miliki sarong. Ikan kakek sing cok sarung kelebu na mat. Lepas kebetulan kelebu na kacek engkau milih sarung. Si talka aja. Engkau bi kaki kerogeng kebaicen pelecen dul. Yalah tina kau tak tahu jo ya. Polan sarung anyar. Takut takai kapako. Sok mundul maui. Kerolan sasarongan anyar pas dapat tuh sa boy kang pe kang. Cuk biasa mun sarongan anyar je cepu bude baba. Pas kerolan menundul maui si bude kang pe kang. Takut temu ngar cuk sarongan anyar. Huh.